Thai, ya, le, tapi ni lau fiong al sui malu mai Satupaitea. Sangat le ko ala mai ki lau fiong. Thai lau fiong mo le ham no. Atalo fat fo il naitu, pi lau fiong at matai Palemene no kabinet ya mal malu sui fonoma. Na ho nei tu. Sa o mata mai New Zealand naf tato fontanga mata ngo fie fa ngasolong tato tau te len ta busa ta foi te nei tu pa wasi ponga on fale tono tato tato wifi por internet e ngefu akwa isawa atono me foi le ala i onga le malama to te le fa fong mai fa fo tato fongo ya mafasa pasu ya ibane ale ya ale sa o fa ngok tato fo pa malo atu de ta ko ni ngana na ya to dia nesu no fio ngole tu tu na ne fa vai ni me tonu ale wo to o fo ya ai ma ta lo fio ngai te mi mo mai ta ku ne au tu la et pe on sa il taimi ne fa vai ne il sulla fono nei ritunne ma ba ton se mo fa vai o le nganga le ta o tunga ne o le toa manino masa le winga o le fengo sfupsene le motina ta i o le nga paroton tuna ya no ya le nganga tulanga no ya esen manino will turn something good into something that appears not good na fai wala tala le fontano aile abani will turn a moral obligation ale tunen fa into a mathematical political nightmare, and it became a nightmare. Kaya nga ni Saul parang may papapasao mo. Tao tiyo si siya ya. No fiong lela to mai. Pafatay o lela tato leoy. Eso e pasene lea nga lay on besi tato no. Besi ba ese siya iya mafofo. Ese ho ile ia mathematician sa race tu. Ese foi mathematician nei tu e tia sea o mana o ngai e mai wa matoa sa pasu ya matau na lai ono fale tonu ele ngasolongo tato Palemene tu le mai ole nai tu le ala o fa alu numela sa wa le ono mai ta le na loai o le ono a saula vai ato ia le ono to mai tai ile ile fai nga palota para ia matu ai sal pe fo me sai ko ke ina fu pasene pe ale ato mai ta ole nganga ina ia to tele to mai tai i to tonu Palemene le ta sifia ya so wa ya tele ori a sa foi pe to tasto lu to mai ta ya te milan nei ta tai le ala wa vese lo se fu pasene e tu sao ai de ono pe a fai na ele to ono ni si sango mai tenga para awale au pule fo na la ngai ni sui lau fio nga ole the process e fa nga ai ia le khinu melan nei le taimi e fa nga ai ya wai fo i tu langa le va ben fa ma ve ono tu watu to mai tai ton lo fa ta di la pasei se uma ia tato lo oisi penga palota o penga famsino ia eta ya to tau saka la fa o la no fo ya nei mai ta ele o fas halu sala to le ton pe ona nau ia na lai ono penga palota tulanga le se to sila ne lava pe o saule tulanga le pe uma lo penga palota pe me sai le atoa o tanga ti fai la to penga pamsino ai fai ole mana ambia tama ta sto lu fai o te vina mai loa ia toa ia la tu tem le ngale le umai
ia ana le fa tausanga o le ato le 5 tausanga na lei ona Fepuari le si tulanga lea na ufio le o fai mai o le ala le be o masu tu malo e fa no ato le lo nei sui e na me ola tatu fai o le sui sa tau va mai le tu malo pensa no sui sa tau va mai la le fua lo na tu malo lango lo tu malo no pa wole malo se ripo o longa loto ato o longa tu malo o le loto fa le tu malo a le la tato no forma masui into a generic appointment o me ye fai mo me o pala tonga foi le pe o UN UNDP FAO e la to sui o represent para kataki pe le la fo linga ai o le winga le la o to finga neo o fai pula to mai tai e la to representing a to sa mo ia ai no la se fina ngalo ho le na o se sui to fia i le to ai na ta fa me fa pe e lo to fo no to malo o le ala le ta unga ta o le to malo o la le va ai le to malo ia o tu la fo fa mama a le reality le ta no to e le ama ia a sa vani fo i tong e le ama ia fo te tu lo watina o le me moni le ta no to ia lo ma le ta tau ona ta to fa ingi generic appointments ka to wopia a to lua lava pe me le ia le e una i mai foi tu malo e vai ta mai tai e fa tamo mo el palot se tu lo we encourage women e o mai o palot e o mai nei a tato fai al melia e lei finga va no fai ingo o ave o fai ma o su te mai tai o te mai tai o samo ato there is no point to that kind of appointment mai le lang no inga do su tato to sisira la ufio mat de Palemene ia i tulanga la balea a to lua la vasu per me le la el watu ali tu malo mai ono ko sa parota ia lo to foi su fe tamaita la na sifia mana ia le ama i foi todo no le ata telo e pia e de upura ia na o ia fatu e de matu fieni sa no fa pena una la mera o fio sa fia bato se malato i awala na o le o no melo tamaita i tono le o mata o se mata sa fina o mai adamta le ava la su fa pai le la bote fina o toi pa tai le on ma se tu tilo a si la o fionga et ma de pa me il process fatino me foi le na salanga e ele tai mi e tonu e mo mai fa nga pa e le sta mai ta no ngawi e to no mai tai tam su ma see that process e ia possibility to why ona ta to e ti lo foi le ma su po ia se tu la fono e fa yen nam ta we should be ready with that legislation now we ele me tupu mai o me le fai o le al no bele lima su fit e ono tu ya fai le o activate le me la su watu la o fio il sila ia oni tato reactive tato proactive il fai no tato tu la fon file buelo oni mai inga foi ora tu le mai o le se manato la o fio ai peno fa tonu me la vale la po wa te le va sau bro fia e bon auto o man mato right bel paus ya o lo to se pa tai le la foi pe man pai ya no sa wa ni ta te fu de la fio fa tai la o atu i o le mistale fasia ta te le vole no